Reka nongere wikaze ukomeje gukurikirana amakuru arambuye amakuru byegeranye amakuru agiye atandukanye kuri Fever Entertainment ari n'amakuru avuga mu nyamakuru avuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye amakuru yo kuvuga hirya no hino mu gihugu hirya no hino ku isi ndetse n'anatandukanye ndetse hirya no hino hagiye hatandukanye. Tuvuga ko Perezida Kagame aganira na Touadéra wa Centrafrique uri mu ruzinduko mu Rwanda ndetse kandi turavuga ko Rwanda mu bihugu bishobora kwakira igikombe cya Afrika mu myaka indi imbere. Tuze kubabwira ku mushinga w'umuhanda gari ya moshi uhuriyeho n'u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ugiye gusubukurwa. Reka duhere hano mu Rwanda aho Perezida Kagame yaganira na Touadéra wa Centrafrique mu ruzinduko mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yahuye na mugenzi wa Centrafrique Faustin Archange Touadéra uri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda. Baganira ku bufatanye busanzweho hagati y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo kurushaho kwagura imikoranire mu nzego zitandukanye. Perezida Faustin yageze i Kigali ku wa 23 Ugushyingo 2025 yakiriwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr. Vincent Biruta. Mbere y'uko ahura na Perezida Kagame ku mugoroba w'umunsi wa mbere w'uruzinduko rwe, Village Urugwiro yatangaje ko abakuru b'ibihugu bombi baganiriye ku ngingo zitandukanye ziri mu bufatanye busanzwe hagati y'ibihugu byombi bukubiyemo ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Centrafrique ku masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'iziri mu butumwa bwa Loni. Ubutumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yakomeje ivuga ko abakuru b'ibihugu byombi banaganiriye ku mahirwe yo gukomeza gushimangira ubufatanye bw'impande zombi binyuze mu nzego zitandukanye zigirira inyungu abaturage ba Centrafrique n'u Rwanda. Umubano w'u Rwanda na Centrafrique si ubu kuko umaze gushinga imizi mu nzego zitandukanye by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano. 2014 nibwo ingabo z'u Rwanda zageze mu Repubulika ya Centrafrique mu bikorwa byo kubungabunga umutekano. Zakoze uko zishoboye kugira ngo zigarure ituze ry'abaturage b'iki gihugu nyuma y'intambara y'urudaca zadutse 2012. Ingabo z'u Rwanda zagiye zitanga umusanzu muri iki gihugu ubwo imitwe yitwaje intwaro yishize hamwe ikarema umutwe witwa Sereka utegura kudeta akobera upfubana. Zageze muri iki gihugu cyo muri Afrika yo hagati mu ntangiriro ya 2014 mu butumwa bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe MISCA. Nyuma y'amezi make bwarahindutse zitangira kubahirizwa mu butumwa bwa Loni MONUSCO aho zuza inshingano zirimo kurinda abasivile ibikoresho bya Loni, kurinda umukuru w'igihugu n'umuryango we urugo rwe n'ibindi. 2020 u Rwanda rwohereje muri Centrafrique izindi ngabo binyuze amasezerano hagati y'ibihugu. Binyuze muri amasezerano u Rwanda rwanafashije iki gihugu mu gutoza abasirikare bacyo. Icyicaro cya gatatu cy'abasirikare 138 ba Centrafrique batojwe n'ingabo z'u Rwanda cyasuje amasomo muri Werurwe 2025. Yari amasomo y'abasirikare arimo gutahura umwanzi ajyanye n'uburyo bwo guhangana n'abanzi bageze mu gihugu, ayo gukoresha ikarita n'indi myitozo ya gisirikare igiye itandukanye bakora mu mashyamba n'ahandi. Muri imyaka 11 hagezweho kuri byinshi cyane birenga umutekano, ahubwo bijya no mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage, aho inzego z'umutekano z'u Rwanda zikora uko zishoboye mu kuvura abaturage muri iki gihugu.